Khublei Pi Baro Shagathub Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta kesngi kilong. Penkop burom ulat pagu chohan arpongut ki Samla NCC. Prang hir ki Peit ba banyo DGP de kakong Ida Shisha nongrang IPS. Penithuk kedor barat melim yusim bepura ke Hima. Badra ke Shiparlok Cricket Club Shipau Hajar tingka namadan kinshi pelun. Badmintangin pa shigi Khubor bakam benya. Ulat ke Jylla pagu chohan ha ke Shipau terik JYMMANG ulapin kop buram ye ki arpongut ki Samla National Cadet Corps NCC ki belashiminta ha ke Republic Day Parade hanong ba New Delhi ha ke arpon riu terik mentau snap. Yakini ke jingpen kop buram lepelong haraj Bhavan Shillong ha ke baladon lang u Principal Secretary jong ulat u Harish Chandra Chowdhury IFS Additional Director General NCC North Eastern Region Major General Gagandeep ki kimi ki kpa ki bahing sem bat kinong hikai ni school bat college prepare ki ba kini ki Samla NCC ki puli. Cadet Yuvraj Sonar from 2nd Meghalaya Battalion NCC. Cadet Zechariah Toy from 2nd Meghalaya Battalion NCC. Senior Under Officer Nasib R. Marak from 2nd Meghalaya Battalion NCC. Junior Under Officer Ngamba Singha from 2nd Meghalaya Battalion NCC. Yes, sir. Cadet Roshan Sharma from 2nd Meghalaya Battalion NCC. This one. Cadet Ronak Gurum from 2nd Meghalaya Battalion NCC. This one. This one. Senior Under Officer Vivian Alexander Lindo Nomze from 42 Meghalaya Battalion NCC. This one. Senior Under Officer Ibashida Limba from 61 Meghalaya Girls Battalion NCC. This one. Corporal Amida Hunshadab from 61 Meghalaya Girls Battalion NCC. Lance Corporal Doma Rai from 61 Meghalaya Girls Battalion NCC. Junior Under Officer Wanda Kamonlang Lingdo from 61 Meghalaya Girls Battalion NCC. Senior Under Officer M. Jessica Com from 42 Meghalaya Battalion NCC. Senior Under Officer Peniki Lingdo Nongom from 2nd Meghalaya Battalion NCC. Junior Under Officer Zarinia Rapsang from 2nd Meghalaya Battalion NCC. In various capacity. All this is just an outcome. The aim which remains for us, which we have to continue to engage all the youth of Northeast, is national integration. If we are one, a country is one, a country progresses, we progress. And like the Honorable Secretary mentioned, our strength lies in Ek Bharat. Because only when it is Ek Bharat, it will be Shresth Bharat. I once again congratulate each and every cadet
PI staff, ANOs, and officers of Meghalaya Shillong Group NCC for outstanding achievement throughout the year, and I extol on each one of them that once you have achieved something, next year you have to work harder to achieve more than what you have gained till then. And I'll be amiss in my duty if I don't thank all the education institutes and the principals and vice principals who are here, because it is only through their support that cadets are available to us. And let me assure the Honorable Governor and each one of you that every effort will be put in by each staff of National Cadet Corps to ensure that youth of Northeast gets a bright future. Thank you. Kinongyalam jong kiseng san hima bakentup ya ke BJP, UDP, VPP bat kipat ba jong ke Jylla Meghalaya hi barok ke wei. Kitrang hir bat ang not ban yo nongyalam rang ba jong ki pulit ke Jylla da ke kong ida shisha nongrang IPS kabala syakri ya keri India haki kerdan beper bat kamtam ya ke Meghalaya kum ka director jong ke Home Guard and Civil Defence. Kam menshwa ke kong ida shisha nongrang kalabat shipor ya ke syuki Director General of Police bampat wando batamai. Kirang ba nongelam rengkat bagi pai ba kilaong bakan long keburam bat ke jing rengiu ya ke jat benriu bat ke Jylla hi barok ke wei. Haba ke long kemi ke kiu ha ke kerdan DGP ke bedang kamnyar hari India. Kam menshwa ke kong Rebecca Suchang IAS kala syang tait kum ke Chief Secretary jong ke Meghalaya. Ubat Titos Khan, Working President ke UDP, ulapen pawi ke jing terang bat jing ang not baka sorkar Meghalaya kan tung DGP betemai deka kong ida shisha nongrang IPS kabala long ke bah khmat ha ke seniority list na pedeng ke bala kot ban bat ya ke ni ke syuki. Uba M khar krang jong ke seng BJP ru ulapen pawi ke juk ke jing ang not halor ke ni ke kam. Kapali jong Dr. LR Bishnoi IPS ubabat ya kesyuki DGP la arsnem tam kan kutno ha ka khat kendai terik JYMMANG. Nga habang apet ya ka recommendation ya ka ba la Asian government kat kuki seniority iba ikong ida shisha nongrang ila dei ka pali ka jong ibi dio namar ba ngalai haki ni kisnam ki beladap tu ila jubat kombi acting DGP sya bakin wan kinunu ki DGP ki bapura tinga snoba kan ni ka kenti ka sarkari kala deban pen scam be i ban long kombi DGP bapura jong ka state ka jong namar ba kam de tang ba ide lokal re ka kerdan ka jong ila ni ka seniority ka jong iru nasui la long deserve di ban yo tina kalian ke congang soban bu ke jing kentu lam ka sarkar ba lap no ban consider i bai yo ini kapus pa kan long ru ka jing sarong na ka bentar ka jat penri ko chungi ya ka bangin yo di long kebi ban long i DGP apa ka state ka chungi ke nakalian ke parti mo ke pil pdi ni ke lam juga UDP ka wi dalam ka sarkar ba kai ke bapi dan ban oba ni dah tu nak kalian ke parti ke perkat kuno kalau kalian ke kam. Ho ya kan ni ke kam nak kalian ke parti kampat sumdan kan nu ka jing ya keren. Ten rei nga kermen ba nan sapen snow ya kan ni haki paranong elam jo ke parti ba kan lakum nu nak kalian ke parti lu kan ailang ya ka jing support lan ya ka jing menjur hakaba ban kentulang ya ka sarkar bahkan menjur lang ya ke kerteng ke jong iban long DGP pada ke jong Khubor ban kentulang ya ke minister ke jong i badan apa ka kabinet iban sa sim ya rai ke ba long final ha ka kabinet ya ke ban rai ke kerteng nunu DGP tengah skoba ka rule jong ka parti DP ka di bandan ha ke bede ba ni ka kam hoi wala dang impat don ka nunu ke jing ya keren la ni ke jing ya peliu jenggot halo ni ka kam nganget ba sian ni na kalian ki para nong elam jok parti in sapen snow apa parti apa ni keren ni kau Atau pishim ba mo kani ke jing shbu da jam da ba sarkar ka kemen
Kadorbar rat melim jong kahima melim ha kejingelang jong ki khun ki hajar jong karat kalapin itho yo upaim ainam manix im kumus im bepura balajit diki bakrau betri ha ke election balapelong de ki HADC ha ki kendiat benai balala ya kini kejingelang pat ba ban penitho yo im bepura lapelong ha ke spauterik ujemang hamadan yo melim rim Kani kedustur keriti ban penitho UCM bepura syaki khun ki hajar jong karat kalong ke ekor ke buram bagi pat ba jong karat ki dei ban yoi badi kenduk markhmat UCM bepura ubashimti ye kesensyar khadar hakait kehima. Ya kani kedustur keriti lasdang naduk kulong kuma bat kedang ne badang YYM haduk kini kisngi. Hakini kejingelang penitho UCM ladon lang bat lasaki do ba preston tensong usembut menteri rangba Bak penyak sing CM CEM, bak pencengan NCM Deputy CEM, bak Titos Khan MDC Liang Persyak, ki EM, ki Menteri, bat ki Bakrau ke Hima, ki Nongelam Dorbar Shnong, ki Long Kemi Longkpa, ki Samla, bat ki Kur ki Jat Jong CM Sensyar ke Hima Melim. Lepenyat yakini kejingelang do ba MB Karluki Sekretari ke Rat Melim, ubala keren mat pang halor ke jing kordor, ke buram ke akor, bat kamtam ke mensim bakrau jong sim ban kedup banda, ban riban sumar yala ke it ke hima, bat yala ki kun ki hajar, ha ke sup ke kemen, bat ha ke saw ke sian. Labatai ru ke jing jeliu jong ni ke dustur ke riti, balayok pateng naduk ki pateng bamla labdin terasyu, ke badang ne badang im haduk kini kisngi. Kat bana kaliang ba preston tensong ha ke jingkren ha kini ke jingelang ula ai ke ketbok ketwiang yaus im badi ki khun ki hajar jangkarat melim ke belapen i de kenuksa ban bat skem teriang yala ke dustur ke riti bagi la yok pateng ni long shwa man shwa min kulong kuma ula kentu banam kelet yaki jadi kemudian dicoki ni rong ran mulim ni ketbok ketwiang ni Islam bayam mariam mahangnya kumbai Bisa dari angkala kabayai banten bahaya kan dia jaga bantennya alam besar kan dia jaga ban maupun kewajiban kan mau nomor kali ke nomor 5 kali ke pendi ya kiwan ki mokil jadi antara di sana baharu ni agak panggil dari mokil ini Khubor ni khot jadi penyanyi sensim Ngayon akan kapon nagalian coba surga ban ai kajing kerkulo kajing kipok kiruyang da kerpa ya isim badon bulong jumi bat kumju yang ki barok ki bakrau ki batri ki biatre rengkat ki balong lu kaki kadian kaki kamon jong upaim jumi ban syakri ban bertulun ya kakam jong kahima melim barakawi kade kasin kaban kong yang bagi buai haki bakum ini dicek program nama kabelong kabakam kerbang bakalong ru kabak syong pun kabak syong lei kabak jimut hadu kata-kata Kawai kebanyakan agalian ke surga kepala kalian kirurang bah mengenai hamtamnya UCM Jakarta HDC upaya dan bentang bahabat ni hadin bang yesong meeting om duna yang akan asin ban ya keren ya kadai kejata kepala don nampeden ka kerlung ke kenal dan kata kadai kami om kayu ngolong kabar Hakatu Khubor mendai kaderu kekuatan juga Shillong municipal board hakaba ka agreement jong sil melim bat kumju bat ka Shillong municipal board kadang don hadu mentah balik lipoy ke jingkren asukuakan oleh pikolomba kadon
ya kêu siya kayong rin, siya kayong sao. Wadhag wakadyo, mi kapenung katenang, kapapun pagi kis kadon Andrea po iyo mono. Kaba ngatray parok kipay pa Khuborjylla ngilo kumba. Kakinshi Cricket Club East and West Khasi Hills District hakash pautrek JYMMANG kalapin kutno ikalumpung 3-day knockout cricket tournament Hamadan Kinshi pelun. Hakani ke tournament ki team ki balawan bani Shiminta ki long katan riu teli. Yakani ke tournament lasdang naduk ka lai terik JYMMANG arjar arpusau bat hakani ke sengipin kut ki balapoi syaga final ki long ke Rilang Cricket Club persya ikashiparlok. Kajing kun hapadeng kini ki arkan hon kalong ka baitana da ka jingdon ki player ki betebet bantit ball. Habapai sya kajing yo bantit run ke Rilang kala yo bantit ningkong bat kamai nyopun riu run haduk bakut ka shpau over. Kat ba ka shiparlok ka hap bantit nyopun nyo run ban job ha ka shpau over. Kakin hon shiparlok kala kunting ban yo ka jing job bat ha ka bakut ka shpau over kala yo ka run jong ka jing job. Kekenhun si parlok kalara kasong pisa si pau hajar tingka bat ke Rilang Cricket Club kala lej paying ringkat kasong pisa san hajar tingka ke busket. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syaka bekut tak ada pengendai syambiang kublai shibon.